ገመላክ ጥያቄዎቻችንን መልሱልን። እስከዛሬ ድረስ 4 ጥያቄዎችን ጠይቀናል። ከስድብ ውጭ ከናንተ ምንም አይነት አንዳች መልስ አላገኘንም። ዛሬም 5ኛ ጥያቄያችንን እንደሚቀጥለው እናቀርባለን። በጨዋ ደንብ መልሱልን። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 27 ላይ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከትንሳኤ በኋላ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 27 ላይ ለቅዱሳኑ ለቅዱስ ሉቃስና ለቀለዮጳ በሙሴና በነቢያቱ ሁሉ ስለርሱ የተነገረውን በሙሉ ተረጎመላቸው ይላል። ለመሆኑ ክርስቶስ ለቅዱሳኑ ለሐዋርያቱ ተረጎመላቸው ትርጓሜ መጻሕፍት ከ66ቱ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ በየትኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ይገኛል? ምዕራፉና ቁጥሩንም ትርጉሙንም ንገሩን። አደራ ሴራ ጋፊ ኬኛ ናሙሳን ኑፍ ዴቢሳ አማማቲ ጋፊሌ አፎር ሲን ጋፈኔ ቱሬ tokko fiyyuu deebinuu laachuu hin dandeenye. Har'ammoo gaaffii shanaffaa isinii qabannee dhufneerra. Kunis wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 27 irraa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos erga du'aa ka'ee booddee duuka bu'oota isaa lamaan Luqaasiif Qalayoophaadhaa fi waa'ee Kiristoos raajotarra hamma Museettan dubbatame hundumaa hiikee isaan barsiisaa ture nuun jedha. Maarree hiika macaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa hiikee barsiisee kitaaba 66 sanarraa akka baastanii nutti agarsiistan naamusaan isin gaafan. Kan biraan macaafa Iyyaasuu boqonnaa 10 lakkoofsa 13 irratti Iyyaasuun akkas jedha. Sabni hundinuu hanga diinota isaa irratti haaloo ba'utti biiftuun hin sochoone addeessis ni dhaabate. Kun immoo macaafa warra qajeelotaa isa maqaan isaa Yaashaar jedhamu irratti kan caafame miti ree jedha. Egaa isinoo kitaaba qulqulluu abbaa 66 alatti kitaabolee dhalatoon hin barbaachisu jettanii tamantu. Iyyaasuun kitaaba maqaan isaa Yaashaar jedhamu kana eessaa fidee boqonnaaf lakkoofsa kanarratti caqase? Baasatii nutti agarsiisa. እኛ ከ80 አሐዱ መጽሐፋችን ጠቅሰን ማስረጃ ስንሰጣችሁ እንደ ወንጀል ትቆጥሩታላችሁ። እስቲ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ልስጣችሁ። በዚህ በመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 ላይ ህዝቡን ጠላቶቻቸውን ድል እስኪያደርጉ ድረስ ፀሐይ ቆመ ጨረቃም ዘገየ ይላል። ይህ በመጽሐፈ ያሻር የተጻፈ አይደለም ምን ይላል ኢያሱ? ታዲያ መጽሐፈ ያሻር በ66ቱ መጽሐፍ ውስጥ አለና ነው ኢያሱ መጽሐፈ ያሻርን የጠቀሰው? እስቲ እናንተም መጽሐፈ ያሻርን ከ66ቱ መጽሐፍ አሳዩና